kwirorera Kiheo TV nimo madhamdaya toria tukuharireirie ndire wika no inde turateithania na memere kina njira yaci kwetagwo Vivian Wangeci nie njitagwo Francis Wairura na turabire na ripoti igie makaya marutani a thukuru cia junior secondary. Aruta thukuru cia secondary cia Muthigi riu marendekithia makoro makirugamirira kiumbe no widiti gukoro mari rungu rwa urugamiriri wa mathukuru magithii na mbere no korwo makiaria arutani aya oho no mathite na mbere na gukorwo makiuga ati ni maratungana na mathina maingi o undu umwe no kunderu na guthuka gwa kuria mararutira wira riu makiuga ati thirikari ni ifati gukorwo ikimeciria magitongorio ni muikariri giti wao kaunti ya Kwale na niwe Rivelia Wanyama matarire na kuuga ati ni maratungana na morito maingi na ni mekwenda gukorwo makirugamirira. Junior school is not an extension of primary school. Yes. Therefore, we are demanding a clear framework of junior school as a separate institution as enshrined in the CBE framework. Yes. Yes. Autonomous. Under autonomy also, we want junior school to have separate games, music and drama festivals. We want a body which will oversee these activities, which is the Kenya Junior School Sports Association, which is known as KEJSHA. Wale walimu waliajiriwa wakiambiwa watasafu kwa mwaka mmoja peke yake. Mwaka mmoja uliisha December. Hii January mwaka huu 2026 they were supposed to be PNP teachers. Kwa hiyo ni masikitiko makubwa sana kwamba walimu wote 1044 kwa Kenya ya sahi kwa uchumi wa sahi bado walipa shilingi 17,000. 17,000 unaweza peleka hata bibi out kweli? Unaweza kweli? Unaweza kudeliver darasani kweli? Na serikali koti imeamua ya kwamba internship program ni illegal. Kwa hiyo tu confirm hawa walimu 1044 tukue na masomo ambayo yako na uhakika. Wherever the welfare of a teacher is not okay, it also means that the learner, delivery of content, delivery of many things will not be looked at well. True. True. Because if I don't have the facilities to help this learner, how am I going to produce well, and how am I going to produce a good learner that is going to compete with the current world? So sisi tunaambiwa na president you're going to Singapore, yes. But the condition inatuambia hatukaribii hata slum. Na tukimulika cigi uteti ni ati kuona ati maita maingi micemanio ya kiuteti kurakorwo kwina nyanake irio imire igacoka igacambicura micemanio. Riu mubunge wa Saboti Caleb Hamisi ni akumithitie ndeto ino na tole mwandikitwo wa mohoro wa irimu wa Wanjiru aratariria oho kuririkana ati mung'ethaniro niguo kuretwo micemanio yayo igithii na mbere na gukorwo igitharario ni haria kuririkana ati ni ya thirikari. Kurumirira guthogwo kwa micemanio ya mung'ethaniro, mubunge wa Saboti Caleb Hamisi ni akumithite atongoria aria maranyita mbaru thirikari ya President William Ruto aria augite marahuthira andu ethi kuharagania micemanio ya mung'ethaniro makioha muingi. Akiaria ari kanitha-ini wa ACK gicigo-ini kia obunge kia Saboti augite undu ucio ni uraima mung'ethaniro kihoto na honi maracungiriria andu ethi kura njira. The government must stop using this to disrupt political parties and opposition rallies, because it will reach a time the same goons will turn against their own government and will not have a country to talk about. Hamisi ni oritie thirikari nene gutura mieke ya mawira kuri ayuthi no ti kumahuthagira gwika maundu mangithoga thayo wa bururi makiria riri uteti uthite na mbere na gwakiriria kumana na mehaririria ma githurano kinene kia mwaka ukite. Mukome kutumia vijana to disrupt rallies. Hao vijana watazoea kutumiwa pesa, watazoea wakati wako hawana kitu ya kufanya, hawatatafuta kazi ya kufanya kwa sababu wamezoea kupewa pesa na kupiga wengine. Harishiye kiama kia ODM kuria kuronekana icugwa gukorwo rienyuritwo. Hamisi augite mucemanio wa ajumbe a kiama giki ukahanika angikorwo ugetio ni mwandiki munene muthaganie wa kiama kiu Edwin Sifuna. Tumesema wakati wametufukuza hatuna labda, lakini NDC
ile inaitwa National Delegates Conference inafaa iitwe na Sifuna. Ile NDC jaitwa na Sifuna ni ya wakora, wameharibu chama ya Raila na baba hajafurahia penye yako. Handũ-inĩ ha Kĩo TV njĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ. Nĩ ngatho Wairimu wa Wanjirũ, na rĩu tũciũke nginyagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Siaya. Mbeũ njĩthĩ aingĩ kaunti-inĩ ya Siaya matirĩ na ibandĩ, noho kũrerĩkana atĩ aingĩ ao nĩ mathiĩte na mbere na gũkorwo magũmĩirwo nĩ mathĩna ma maitho. Kũringana na mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo, ongereire na kuuga atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ marakorwo magĩtũngana na ihĩngĩca harĩ ũhoro wĩgiĩ woi wa ibandĩ. Oho makĩria ma andũ 300 nĩ mathiĩte na mbere na gũkorwo marigitĩtwo nĩ thibitarĩ wa maitho wa Lions. My name is Charles Anyula. I'm the coordinator of outreach program in Kisumu for the Lion Sight First Eye Hospital. We've been in this area from last week on Saturday, where we've been screening patients with the cataracts, and we operated them free of charge. And what we have realized in these areas, we have a lot of cataracts because of the old age. We have also diagnosed many children with the cataracts. Those are congenital cataracts. So children, we've been referring them to Nairobi because we don't have pediatric doctors who can operate them. The old ones and the middle age with the cataracts, we are operating them from Kisumu on a daily basis. We are doing around 20 to 30 surgeries from last week on Saturday. Today we came to Karapul. This is Siaya County, where we've seen almost 300 patients. Out of that, we've diagnosed around 30 with the cataracts, and we are going to operate them tomorrow free of charge. Apart from the cataracts and the children we are referring to Nairobi, we've diagnosed many children with the allergy, and the allergy is just preventable. So most of them, we've given them medication that they are going to use, and then they do a follow-up of every month so that they can continue with the medication as they do the preventive measures. There are some cases we have received here that we have referred them to Sabatia, also like surgeries that needs biopsy, lab tests. We referred them to Sabatia, and others to Nairobi as well. Queens, we also received patients with the Queens, especially children, and we've referred them to Nairobi, because we have squint surgeons at Nairobi. So all of them we are going to do free of charge. We are with the organizers of the camp, because now at least he has helped people from this area. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Ashika. Ngaaja ndio mimi ni mkazi wa Mias, lakini hapa ndio huwa nakaa nikifanya kazi hapa Siaya. Na niliposikia kwamba hapa katika shule ya Karapul Primary kuna mambo inaendelea kuchukua ID, kama yako ilipotea unaweza pata, ndio nikachukua fursa hii niweze kufika mahali hapa ili nami pia niweze kupokea ID yangu, na hata waiting card ndio hii nimeshaipokea, na sasa nangojea tu ID kinapofika na ninachukua kura. Sasa nasimama nikiwa ready, na pia hata unapoangalia macho yangu hii, naona hii macho vile imefura. Sasa ndio nataka pia nifike pale nione, na wataniambia, daktari wataniambia nini, ili na pia niweze kutibiwa macho juu nimemalizana na ID sasa. Wacha huyu anayesimamia hii idara Raymond Omolo, wacha Mungu ambariki, na yule anayetaka MC Women Rep katika Siaya, wacha Mungu azidi kumbariki. Tunapoendelea kushika katika kuendelea na hizi miradi, naomba sana azidi sana kuendelea kuwasaidia wananchi, haswa vijana kama sisi, tuweze kupokea hizi ID na pia tuweze kutibiwa kama tuna kasoro yoyote. Na thutha wa kwamũkĩra riboti turamba gwikiria ni turacokereria. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku.
kuonania kigima gikoragwo na mihango kiodorita uguo onaguo nitumenyete na nikio tabarira ya kuinikiriria yongereirwo wathi mweru niguo tuguteithia gutiriha wikendi na thitairu o muthenya wa Jumamothi nigwikira twaraba niguo wirekererie wige mathitire thithi tukaina karithi gakongoya atiriri igwa ni kuongerera wathi ni riu kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ na mweke wa gũthathaiya Ngai ĩmwe kwa ĩmwe thaa 3 kinyagia thaa 4 tũgakũrehera ma DJ matiganĩte gagũtukanĩria nyĩmbo iria mwaki na kukumanya tukaina mĩthũ ĩkandare aini arĩa ng'ũ a nyĩmbo cia kũgoca Ngai makaina ĩmwe kinyagia thaa 6 ũtukũ gatagatĩ mwago mutheri ũngĩgĩtigithia nĩ kũinĩkĩrĩria na MC Kĩhehenji wa Gĩtawa. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citu ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email itũ nĩyo info@kiheo.tv.co.ke. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi electric fence utapata Kemuma, automkit utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic mali safi, kila kitu security ni Kemuma. Nyanzima Kemuma, twende nalo Kemuma, njoo na mi twende Kemuma, vitu ni fresh mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi njoo na mi twende Kemuma engineering system wa security. Hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wĩigĩrĩrĩki munene barabara-inĩ. Institute of Advanced Driving tanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa mũingĩ. Urutani witũ wa utereva ni wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na smart driving license. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164
16403, 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Nĩ wĩharĩirie kuoya ikinya mbere harĩ kĩrĩa wĩriragĩria gũthoma. Ndũgathinĩke rĩngĩ rĩu kuona Jewel Technical College marĩ haha nĩ ũndũ waku. Tũthomithagia kothi itiganĩte ta journalism and media studies nĩguo ũmemerekia, hospitality management nĩguo ũrugi, cosmetology and beauty therapy nĩmo maũndũ megie no thaka, ICT, electronic engineering, healthcare and caregiving na makiria moguo. Nĩ tũrĩ na thiomi cia nanja nĩcio Korean language o hamwe na German. Tucerere Jewel Complex gorofa ya gatatu kũrigania na TRM. No tũhũrĩre thimũ namba 0713000007 nĩyo 0701300071 kana no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hihi nĩ ũrĩ waikio ngono nĩ abithaa wa birithi na ndũmenya kũnyitĩra kĩ? Atĩrĩrĩ, nĩ ũĩ ihoto ciaku na hihi nĩ ũĩ atĩ wagi wa ũmenyo ndũngĩkũgitĩra kĩwatho? Gatiba na watho wa bũrũri irabatara ũtaũku wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Ona kũrĩ ũguo nĩ tũrĩkoragwo na gĩikaro na mawakiri matiganĩte tũngĩkũhe mweke wa gũkũrana ũrĩa watho ugĩte igũrũ rĩgiĩ ihoto ciaku, na oho tũgagũthomithia maũndũ marĩa ũbatiĩ na ũtabatiĩ gwĩka kĩwatho. Tũgagũteithia gũthathaũra ũrĩa watho ũroiga ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũramati na ũgai wa indo, wandĩki wa will na ũrĩhi wa magoti, gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. For the first time nĩ tũkũreheire tabarĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkuruhania maũndũ maya mothe. Tabarĩra ĩno ya mwanya ũkareherwo nĩ Francis Wairura. Nĩo mũthenya wa kana ga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ gũkũ gwa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Thimo 18 kamuhariga 10. Ritwa ria Jehova ni nyumba ya hinya njake muthiringo, niyo mundu muthingu ahanyukagira agatonya akarema gukinyirika. Ino ni ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Naam, karibu ni twacokereria harĩ kĩreka rĩa kerĩ na rĩa mũthia. Aciari maikĩirio rĩtana rĩa gũteithĩrĩria ciana ciao harĩ gũkũrana taranda iria marĩ nacio na oho kũmateithĩrĩria gũcagũra mĩtaratara ya mathomo kũringana na ũhoti wao. Rĩtana rĩrĩ rĩheanĩtwo hĩndĩ ũrugũria wa mũthako wa The Voyage in Jewels mwena wa Syokimau, kũrĩa arutani, aciari ũndũ ũmwe na arutwo manyitanĩire. Kwa Bwana Geoffrey Awiti, mimi ndio mkuu mwalimu mkuu katika shule ya Jewel House School. Kwa hivyo leo tulikuwa na tamasha ya muziki kupitia mchezo wa kuigiza. Kwa hivyo tumeleta wanafunzi wetu waweze kujieleza kwa njia ya sanaa, na hivyo basi ni jambo ambalo waliweza kuanza darasani, na hivyo basi wamekuwa na fursa nzuri hata kueleza nje katika njia ya kipekee ya sanaa. Mada letu kuu ilikuwa ni safari ambayo inaanza katika hizi miji ambazo yaliomo katika sehemu za pwani, kuanzia Puerto Rico kule Mombasa hadi wamefika hata Dakar. Kwa hivyo tumeweza kuwa katika hiyo mchezo wa kuigiza, tumeweza kupita
ports zote za dunia, na hatimaye tumerudi wapi? Tumerudi nyumbani pale Mombasa. Hii ni moja ya masomo ambayo tunafanya darasani na tumeweza kuiweka katika njia ambazo tumezileta kwa pamoja. Tumeleta somo ya sanaa, somo ya Kiingereza, somo ya social studies, na tumeziweka pamoja ili tuwaeleze kwa njia ya muziki. Na oriri bara ya USA, Iran na Israeli ethiete na mbere na kunyita thinga riu arimi na aria ni arithia kaunti ya Kajiado no gucakaya maracakaya kuona ati bare no nithiete na mbere no korwo ikihotomia wonjoria wa nyama makiere na ndikia mohoro muroiga ati riu ndege itirakuwa mahiu mao kana nyama ndingiendeka kumana no na ningi uhoro wigie ndege kana thabari cia ndege gukorwo irugamitio gĩcigo-inĩ kia Middle East. Kama wafugaji tunaona hii vita ya Middle East huko ina affect kwa sababu watu wengi hapa wako na order ya kupeleka ng'ombe huko Middle East. Vita saa hii inaathiri mambo ya biashara hapa Kenya. Huko mbeleni watu walikuwa wananunua ng'ombe mingi, tunafanya biashara mpaka saa 11 na tunanunua mandume mingi na tunaiuza. Wanunuzi wale wanachinja ng'ombe na kupeleka huko Middle East walikuwa wakinunua ng'ombe mingi. Saa hii tunaanza soko saa 3 na saa 6 soko imeisha na hakuna ng'ombe imeuzwa. So tunaona hata pia sisi tunaathirika kwa sababu ya hiyo vita ya Middle East. Soko letu ni hii ambayo sisi tunakimbilia hapa, tunanunua ng'ombe Tanzania na tunauza hapa, lakini tunaona hii vita iliyotoka sasa hivi imeathiri sana. Lakini ombi langu mimi, naombea serikali wa nchi zote aende kuomba msamaha, waachane kwa vile vita, kwa sababu sasa hivi sisi wote tumeumia na sisi hatuwezi kuchangia vita, maana vita ni kitu mbaya sana kwa dunia. Naona sasa hivi sisi ambayo hatujui tumeangamizana, ng'ombe imejaa hapa, hakuna wanunuzi. Shida iliyoko ni kwamba juzi wakati ya kiangazi tuliathirika sana kwa sababu ng'ombe moja inaenda na 10,000 na hiyo ni hasara kubwa sana. Na saa hii vile imenyesha ng'ombe imekuwa sawa, lakini hakuna wanunuzi. Hii vita Iran na Israel na Amerika pia imeathiri kwa sababu ya export ya nyama ya ng'ombe, na tumeathirika kwa sababu ya hiyo. So saa hii hakuna wanunuzi. So tungelilia serikali kwamba KMC ndio tusaidia sana, na hatuoni faida ya KMC kama sisi wafugaji wa ng'ombe wa huko Masaini ama Kajiado County. Hii ni soko kubwa sana katika Kajiado County, ndio tegemeo. Na heri serikali ikikosa mahali ya kupeleka nyama nje afungulie KMC ndio tupata angalau mahali ya kuuza ng'ombe. Kazi imekuwa mbaya kabisa. Tunaleta ng'ombe tunarudisha, kesho tunaleta, soko imekuwa siku mbili, tunastahili hata soko yao kila siku. Na riboti yo kuma Kajiado niyo yakure gitwikirira gaturumo ka mohoro maretu mana mugatho cia mwanya kuri timu yothe itigirira ati mohoro maya ni maukinyira na njira iria yagirire. Tumana Vivian Wageci ari mutauri na njira ya chikoni jeti Swairura. Tutungane rucio. Good afternoon. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.